Clear to te chibai vekule SBI mobile banking inter high school quiz competition sang ni som pathum zan ni na kan lo thleng le da reng maya zan ina hianin government central high school le St Paul's higher secondary school te hanin ti siak vele thung don ani ke hi Emily Vanal tluangi kan ni a kan contestant hianin an ming te introduction te han nei ve se St Paul's higher secondary school hian an tran masa se Higher Secondary School. And my name is Lalong Puya and I'm studying in class 10 at St. Paul's Higher Secondary School. Government Central High School kanan nei ve se My name is TC Larinsang from Government Central High School. I'm studying class 9. And my name is Baby Elding Hiti. I study in class 9, Government Central High School. Paul Kwate, Paul Somte, and Nitlang Puya, and my road to Soito Chin Angin Zanina Hian, and Lekabu me, and inti siak don lova, and Zerlai bu, and inti siak don lova, Puem Lalmanzuala Lekabuziak, net Nakading Zelinti, Lekabu Mangin and inti siak don, and so me back at Swan, GK Lamte, Karen Affairs Lamte, Chang Chang, and inti siak, Del Bok Donani. Alinti siak na kan lu ma in Tupan Turpoimo. Han soile masaila SBI mobile banking inter high school quiz competition sang ni som pathum organized to the hi Mizo Students Union te anni a tin main sponsor to the hi State Bank of India mobile banking te anni a tin co-sponsor to the hi Information Commission NRHM DRDA MNJ Enterprise le pu kelal ngak lian te anni a tin lui ortho solution a hian hospital furniture shang shang in lama manturatan emo private clinica manturin order thei reng bokani ti hagan soitel vele du'a tin zanina ka mel le ka samoi ta ka min chei tu te hi aroma beauty parlor te ani he Millennium Center third floor D5 an oma thiam em mi pa le meichia tuma thlia sang lavin an chei thiama thiam lo bi kan nei lo an thiam vekani ti hagan soidu a ka mel angte ka samang te ndu ve chanin pantop mai don nia tin ka kormoi takhi vakiria howina min ti sakani boka ani hi Millennium Center an oma ani hi C 35 and 36 an oma in lo pan ve don nia tu na lai page 1 back te phe khokle thom no te han discount chura ale chi via wani tin zan ina kan refreshment min tum saktu te hi zote bakery ani ti kha kan soinon le du ani MNJ Enterprise te hianin Dr. Fix 85% discount an nei me kan ni hi chan mari ram hun rota an ombokani faina hi mitin mo phurna ani ole inti siak na lama kan lut ngal mot mayanga St Paul's Higher Secondary School le Government Central High School te hinin ringem nin ring boka thokhan lavel ulamo zamya lo khan kha in mela chang khan in ding run maya khatyang sanin in chang thethelo chon thoka han la hal ulachan chadewin in chang donia Government St Paul's Higher Secondary School te hian masazok an pota chowan chon zona an chang masazel donani Government St Paul's Higher Secondary School te in zona ehini tuna hian question and answer round an mangdona zona le channa hian mark somzel apudona ni St Paul's Higher Secondary School te in zona turchu hei hi ni John F Kennedy shadring nana puem lalman zwalan library adin mingkha enge in huna intane John F Kennedy Information Center. chiangem man mo mya lawa chan turani second som ni in leya man mo mya lawa chan turani ole adik nge diklo in ente ang adikani St Paul's Higher Secondary School ten marks som
an mutapot may government central high school te changro o in zo na tur chu hei hi ani mizo zing direct recruit IAS masaber tunge in huna intane pulal khama chiang mo pachang rang ve chiang em yes miss chiang pulal khama atia adik nge diklo inen tiang adikani pulal khama atia sang khazakwa songa le pakwa ani adikani le St Paul's Higher Secondary School te in zona hei hi ni allergy chi shang khan engdat na nge athlen chin in hun na intane asthma chang rang thei khop mai diklo palang ti van lo ve asthma an konfi boka in ente ang adikani ngan shave ale government central high school te in zona hei hi hani kumsom lit chuang mingchiat na nei mi alova pathian rongbol na thok tu khatunge in huna intane kumsom lit chuang mingchiat na nei mi alova pathian rongbol na thok tu khatunge Saint Francis Xavier. Saint Francis Xavier chiang em chang cha lo ma mi ing po ni sen chang shim ma chiang lo de ma se adik nge dik lo nen le phatang dik lo tlat mai answer dik St Paul's Higher Secondary School te khanin sha em no miss shebik lo mo answer dik chu lal khera dai ani sap ming ni lawin lal khera dai khani ale alat lai chuang me alawania jam pha lo tur St Paul's Higher Secondary School te in zona hei hi ni meichia te chu ru changa ta changa siam an ni a vaivut mai maya changa siam me pa ai chuan dam rei turan ni ti tu khatunge in hun a intane man mo lo tur meichia te chu ru changa ta changa siam an ni a vaivut mai maya changa siam me pa ai chuan dam rei turan ni Reverend Sai ai thanga confirm no miss tuna achana in lo entiang adik nge diklo tlat upa chal nu na ani chete ther chin khop mai upa kha reverend hanti hlo la ming khan la dik zui boxing zan ale government central high school din in ringem in zona tur chu he hi ni sarkar office shang ke shezinga sarkar poisa tuma shiat puilova koltam berna kha eng office nge ni koltam berna kha eng office nge ni in huna intane sarkar office shang ke shezinga sarkar poisa tuma shiat puilova koltam berna kha eng office nge ni time over man tlat St Paul's te khanin sha em shetcha big lawn de ma an chang man lowa chan na in ente ang Aizol DC office cashier nuai somriat le pathum mani chincha kar tur St Paul's Higher Secondary School te in zona hei hi ani IPS officer state sarkara chief secretary na chel masaber tu khatunge in hun a intane IPS Surendranath dikangem confirm chiang bokem chiang lutuk lo mo
pan poi time kha lo zo man box ya in en phot teng o dik nge dik lo adik ani in chan vak lo po kha han chang shim shim bula alo dik lo mai the kha wang han an ni dewa in shat kha chu chan lo to pai chan chan zel turani lo ni pal kha chwana thadon lu tuka Pur Surendranath Mizoram Chief Secretary ani Government Central High School te in zona he hi ni a felle mi khongai na anei na sat ema wanga puthang lulan that ning lovi ati khatunge ni in huna intane a felle mi khongai na anei na sat ema wanga puthang lulan that ning lovi ati khatunge ni Soi chingi dikangem o chiangem chiangam ngem chiang che lo ma sen chang shim shima dik nge dik lawin en te ang dik lo tlat mai pisai khu mi ni tlat eng poni se chan zel tur lo dik pal kha om the ania chuan chan lo top ai chan chan kha a tha shim shim ani kan soile lokanga tuna hianin achak lo zo khi an tlangal don lova team te hi pool a le b ya then vek an nia anin tum chuak vek photanga chuda tanga ati thazwal pali te chuan semi final an khel don chowa chowang chuan I voi khatti chhia thi down phanan man lo turani atan sau sau nan man jok turani ale zona danga kan lut le donanga Government St Paul's Higher Secondary School te St Paul's Higher Secondary School te in zona chu he hi ani zolbuk nei ti top tu khatunge ani in hun nei intane zolbuk nei ti top tu khatunge ani Borsap Mekol anti a adikem o in enti ang adikani tuna ta khachana ris chat ja kan soilo ka nge an tong kha ka she pha ka chara tel reng lo khan in tinwa no ka lo mang an pui man che pa ma che chara tel reng lo kha te khan an ni de wan rin khachon ron ris to pa dika Chawanjan Central High School po ris pop ter lo me lo ter chan lo ai chona thashim shim ania le Government Central High School te in zo na chu he hi ni tunge mizolal masaber in hun na intrane nan ho me lavin ngai to tur tunge mizolal masaber Lalvutaya ingtin mo be khatle che Lalvutaya tikangem o adik nge dik lawin ente ang dik law tlat mai zamwaka ani shetwak warem shetwak warem ban poi ve o ale pe ka chuna dik to nge yang ale zona danga kan kal le hal zelanga government katile palchina government ni se ka du vya nge mani o tona khan round 1 kan zo chi around 2 kan lu tanga round 2 a hianin adik le dik lo an thlang thung dona adik nge dik lo kan shedon ani St Paul's Higher Secondary School te in zona he hi ani fair tui dik tak far kon rama omkhi tui pa ngai ve mai danglam na nei lem lawani adik nge dik lo diklo atia adik nge dik lawin enang adikani in zona chana kha adik lo mai fiara tui hi danglam na nei lo tui ve pa ngai mai ani chin cha kar to tur le Government Central High School te in zona he hi ni Christian kan ni ma a yin kan ni nuwa hian mizo te hi kan rin om lo zokin kan that che zok adik nge dik lo in huna intane
Diklo. Diklo. Nti a adik nge diklo in ente ang. Diklo tlat may. Adikani atana chu. Round 2 a point an lam lo ve ve a chawang chan han tang deuh hlek ula han ngai tua na sale zwal teu a St Paul's Higher Secondary School te in zona he hi ni MLA kan thlandlin te hi a thlang tling tu ten an kut kan phwar sak ngai lo adik nge dik lo in huna in chane Diklo. Diklo an tizel diklo titurin ti deu mi diklo in tizel me ya ale adik nge diklo in ente ang an chan na kha adikani adiklo ani han kut kan phwar sak ngai lo kan phwar sak chin aniang a chan na adiklo in ti kwa mai ale Government Central High School te in zona he hi ni politician tamzok te hi no chizwar anga an ma ni le antana tangkar na nei tan sawa omman ni adik nge diklo in huna intane Diklo. diklo ti zelin la changa adik nge diklo in enang Nual reng lo turania alo diklo wani po khanin hundang ala round 3 le 4 ala oma chawang chuan lungai mi alo tur tin zan in an ti chezok tan pun tlak na ni chuang lowania round 2 hian mak nga apu ani ole zo na danga kan lut le anga St Paul's Higher Secondary School in zona he hi ni chingchip tlanga laltum tlat chu lung liana ani adik nge diklo chingchip diklo chiang mo Chiang thấu. ale chiang deuh tho an tia a chan na in enang Ris diklat tu na mi khachu Central High School te in zona he hi ni mi in minron beron ani lo chuan mi beron tuwa ka om lawang ti soi tu chu soi chunga ani adik nge diklo in huna intane Dik. adik mo adik nge diklo enang chang diklat lam om hle ni ale zo andanga kan kal le ngal zelanga St Paul's te engin an in time lo thlok chok de ngeoin thina phuna sal tu khe Central High School po tlem han dak sang de de tlem te in melan mu tha thailo ang TV ang in chung te khan in melan mu thailo palang kun reng lo tur zo na chan chiar lai chau khan kon tur ale zo na danga in lut le ngal te ang Brother Godfrey Denise he Isola Christmas Carnival tan tu ani St Paul's in zo na ni adik nge diklo in huna in tan Diklo ti a in ente ang Christmas veng sang in man to an sei lok te u vai som chuang chuin mang to nga chawang chan sia to tur chi lo chu tun kum Christmas in man kan phal mia lawang ale chin cha tlat tur ani Government Central High School te in zo na he hi ni Mizoram Pop Group masaber chu Yashika B ni adik nge diklo in zo in huna intane Mizoram Pop Group masaber chu Yashika B ni dik
dik kan ti a dik nge dik lo enang o dik lo tlat mai van poi ve o le pe ka kan tang le don ne a ale dikhan round 2 na kan zawa round 2 hian mark nga apu a round 1 in mark som round 2 in mark nga chuan round 3 in mark som pule anga round 3 a hian in optional round ani anga answer dik zok dik ber an thlang don ani chuan round 4 a hian in visual round kan hmang le dona visual round hian mark nga apule anga optional round hian in mark som apu don ani ale round 3 a kan lut don anga chumi ma chuan inzun te chwa kan hlau si a han zung phot ula chuan kan tran le don ya break toi te nei lokang ale kan sun zum le ngal mol molanga chumi ma in an points mo dan te masaberin han soi le ila St Paul's Higher Secondary School te hian round 1 a points som li an huwa round 2 a points som an huwa avain points som nga an muto a Government Central High School te hian round 1 a points som an huwa round 2 a point nga an huwa vain points som le panga an mu ani khwale tui cha chuan ram a mangaya thu mai soi lovin atak takin achunga omram ngole nung cha te po ahum him chin Solar City Cell Power Energy Rencem nan solar I mang chewang o le kan sunzom le ngalanga zo na le chana vela kan lut le anga round 3 a optional round ani a tuna hian answer dik ber an changa an thlang dik don ani le St Paul's Higher Secondary School ten in Ringem Government Central High School ten in Ringem ale kan tanang St Paul's Higher Secondary School te in zo na hei ani Miss World 2013 than na nei zo tak kha Indonesia ram engkhwa a nge an nei Jakarta Surabaya Bali Semarang in hun a intane Bali chiang mo an chiang boka in ente ang TV an chwangun boka TV an en taima po ni mai the ni an chang dike le khazir ngor hi ni big chwang lawanya tero Government Central High School te in zo na he hi ani tunge Australia Prime Minister somni pariat na ata na thlan thar kha Tony Fernandez Tony Pulis Tony Freeman le Tony Abbott in huna internet pocket man Tony Abbott antia kan pom lo nge mai don mani an chiang khop mai adik nge dik law an chiang boka in entiang adikani lo she mani khatro ale point som ve nan mungal thot maya St Paul's Higher Secondary School te in zo na hei hi ani mizo te alphabet a o b hi engtik kumatanga man nge ani sangkhat zariat somkwa pali sangkhat zariat somnga pali sangkhat zariat somthum sangkhat zariat somsari pali in hun a intrane A 1894 sangkhat zariat somkwa le pali anti a adik em inente ang adikani optional round hini vek mai setro nuam don khop mai thiam box ya Government Central High School te in zona he hi ni Mizoram in Chief Minister engzat nge kan nei to pasari pali paruk panga in huna intane paruk si paruk ti an thlanga adike minente ang diklat man momia lo turania o second som ni in neya second som ni chung khan du to kha in ngai to phot tur atop dona chan po kha poimia lo wania gunde win en to donia o adik lo tlat mai di panga ani
le tikhanin round thumna kan zawa round lina a kan lut le ngalanga visual round kan mang dona hian mark nga ve apu a mai ro chu question pakhat chau ani dona chuwan chuan uluk takin in enanga alem langkha man momia lovin ngai tua turania in shed em ani pokhan ngai tua chan tur a ming dik taka in chan lo chuanin I mathematics sang dawania diglo to pani dona chuwan chuanin second som ni in neya man mo su o atop na berani to a man momia lo turani St Paul's Higher Secondary School te in zo na he hi ani in huna intane palakdil chiang em chiang thau ania chiang thau chu chiang em oi den te ang adikani kasheran mai box se tu ma zo ki chan ri dil kharon te lo phu de ba ge ma zo ki lo chang zo khian ka sha ma sen ron chang dik hlawa lo bam hle mai le government central high school te in zo nung ber he hi ni in huna intane Lengteng lang. tin mo boi khat le che tu nai soi bak Sau puit lang. mo Sau puit lang. engting e ka ti ang le a chana dik nge dik lo en photang o a dik lo tlat mai a top kha chu in ang nge maya a tir khain ang talo ta phong puit lang khania zo puit la ki ti mi kha Yes, miss. ban poi lo en chale wang don ya oi ho huna lo zir char don ya wala ti khan kanin ti siak na big chu kan zowa points kan en do na nga kan en ma in naktuk zana in tum tur te kan puang photanga naktuk zana hian zonet rinni ma laifa pek chwa ani dona naktuk zana in tum tur te hi Helen Lori naktuk zana hian team ni anin tum dona team ni han tia han voi ni kan nei dona Helen Lori le Kelvin Higher Secondary School te masazo kanin tumanga anu nung zo ka government Mizo Higher Secondary School le Blue Star Academy te anin tum dona ni faina hi mitin mo phurna ani Dr. Fixit hian rong lampang rentlak le pat ek ve lawan nei renga heng Dr. Fixit Company hi M&J Enterprise chan mari ramhlun road ten an zwara pan thei reng ani le points kan endona inin ringem le tuna an mark mo danin entiang St Paul's Higher Secondary School 10 avayin mark somriat point somriat an hua Central High School 10 points som ni le panga an hua amai ro chu nwal lo tur kan ti to kha oh avoi khatna ani chawa in la khele dona zandanga po midang tenen khan in lo in chiar ngun le anga zarina zona kanin zot nwal to khata tang po khana chwa dan kha in che thia manga in lo in en chale anga zana le peka chan chat de when ron tianga semi final pot in da thleng le dei thia ne chawang chan I nwal ngal lo tur thei top ron chale donia a le anzan in tan swan kan du to kanga clear to te in zawa in mang traffic ule
te ni reng mai nu sang kha zanga man le kha bu voina han lenge nge ka ngai ni sa ka ni box si lawa ATM ko ta ka lo hak cheu ni o no thon nga ro bai ma te pa ma tin thu na paisa ka mo ti ATM